hi kan dragon fruit hmun pakhat len khat kha ni a tui hi a har sa deuh wangin tui kan pe tha theilowa he lampang a bik takin he lampang hi tui kan pe khat dewa an che har dewa ni chu tun ruah tla kha an ngei don tuka kan bel chang chin don ne o drip system hi chu an ron da a ma se hi an ron da hianin man hmo tok hian an ron da a fu lo ve deuh thin ani chu thala hian tui van lai hianin fang hmir hianin alo du ve a block na sa thin ani chu mo hei ti hian helai hi chu a fu ve a om dan hi a hmun hi an rit lut tuka an kung he dragon fruit hi chu pai ui lo tur ani a tian lo chor ruam hlama kan nei tir te kha chuan kan han pai ui amo a mai ro chu ui mia lo tur hi lo nia ti hianin veng va deuh hian in lia lo deuh hian om sia lo chor thar hi kan paia pai cheu cheu chuan hei ku va khe na ko dora kan khola luliani dora mo chuanin he ti hian kan mulching thin ani chu chuan hei nim te bul vel hi kan mulching veka hei hin nge em em a nim a to thei dawa chuan tha la khan tui pekin tui kha a bul kha a ro lu tuk lo ani chu mo hei thatop kuwa khe na kor phei hi chu phuai te nen hian tha hi kan ti top ani hei cham tur me nim te po hi an to chak lova ti hian mo thoveng deuh thak hian tur ania an ron lan nu chali dragon fruit chu hei atui che pai nei na chom boka a par to ten omani chu ke ni chu an helai vela hi chuan an lo om lawang ma se tun ruahsur khanin a puina sa don lu tuka a ron ti tok tok meng chemi huna chuan kan thlir ho le don nia dragon fruit thar chu nuama a lo hian a rit thei ru tuk hi ha thlak thei to mo puar ul hian kan han e a helai dragon fruit hi ama saberte very first batch an tiang chi khamo ani a hemi te hi chu a chi hi a that topa a ron thleng ma saber kha enge ani dragon fruit hi enge ani ti kan sian ma mi kha ne an ron da topani chu chuanin kan lo ngai sak lu thuk lawa khu lai hmuna kha kan han ti vel mai mai a ke ni le uchung pui te pu biak hnon te midang te kha chuanin thadeuh kha dan tia an thar thadut tuka chu chu a hnu kum vela khan an han ti tha an han tui tho chho thar ve le ta a chuan he a chi tha a lo thleng ma sa kha chu a chi hi a that top ani chu mo a hnu le a ron thleng te kha chu he vitamin mu thalo ang mei khan an om ve ani chu he mi te hi chu an cha tup meya ara po hi tui du tukani chu zo hnuai dragon fruit shim hi chu a thlum tui hi an ti ve deuh heng te hi a omna chan chu soyang khan sawa zuwa hianin min ei sakna salu tuka thlei le sawa hianin mo poi top lo he khwama a min ma tang te hianin he ku bu mani he chu hemi te hi chu an senior to boka hei po ku mum tur mo he san hei po akung a original kha ni ve anyang chu mo ra te hi tha thei topa
a min ma atang te hianin an lo ei he khwa mani chu so lai po song ka mua ka vati vel deuh thuak ka ma se he lo ti vel tuam ni hi te mo hei te he mi te hi chu he mi te len hi chu ara ma hi an ni ve za so lai son bong in thanga chonin that deuh a awm bawk a kan nei ma a sak tho hei kan pai tur hi tam thei tu kan pai ring ka ti kha he mi te pui an buk ma mo an buk ma ni chu a buk hi a thalo sa akung siam tur te om alo tlu amo ko kulai mi te po ko te po hi mulching abul khu hi poi mo lu tok ka ti kha abul han chin hi te hi an khu hei long par ku ngani hi rada tum do nyang chuan hi bong in thlanga mi somo thadu tuk hei po hi kan da deuh top khania e atlu a he akung adona te kha chu hi rop vek to mo hemi po hi an ra tha thei khop mai akunga hi apui chang tha to a hi po hi so tire te chu chip chuan khamo akonga to he la hi nan son phei le buka ti hian lo le nat na chu alo eng ang chi akwang eng kha lo ve a hi hemi len hi chu athar ve ber ti meila an ma ni ro chan thar kati zong khani ro se dragon fruit chu kina an ra ku mum le huna an en ho le do nya